ya bofelo e fetotse pelo ya go boela ko music industry. Praise be to Amen. God. Ee, ka nnete yaanong bonko o setse a bookile di-session tsa gore ke go recorda ko studio dipina tsa bofelo tsa album. Wow, ngempela. Ave ubabusisa abantu ngephimbo lakhe elimnandi. Oh, yes. Uyabona lokho kwenza enkonzweni ungakubukeli phansi. uJehova uzokubusisa. That's right. Ke a go utlwa Bishop. Fela bonko ga itse nnete. Ene ke ipotsa gore a modimo a ka segofatsa lenyalo le lena le mmaka a mantsi. Bon, Maron. Ra tshwanna go tsaya karolo ya modimo. Amen. Oka. Se re tshwanetse go se dira go re kope dikarabo ka dithapelo. Nna ke tlo fast. Yeah. Ra ke tlo fast ka utlwa gore moya wa re. Mme ke tla gore mmeng ka lefoko. Exactly Maruna. Ungesabi. Thina sikhona. Singabantu abakhulekayo. Absolutely. Sokunxusela kuJehova. uJehova esimkhonzayo, uJehova nomusa. uJehova we second chance. That's right. Ke le tshwaretse mponyana. Oh. Eya. How? Ke Yini lena ngane yami? Ayibo. Bishop. Baba. Ke yana all expenses paid trip go ya ko Paris for beke yotlhe ya anniversary ya lona. Maron. Hawu ngane yami. Bengamele ngabe kwenzile lokho. Thina singabasebenzi bakaJehova nje kuphela. Mara ke batlholeletsa something. Ay baba kodwa lengane. Every year usisa overseas baba. Last year beku New York. Yeah, before us beku Dubai. Kodwa lengane. Marona. uJehova kubusise ngane yami. Ka kana gore re mmema so. baba. Bishop.